Yes Mantaliyane, yasisalutha kumagumbamane omhlaba. Ngithi nazi ngiziphethe. Yazi, ngikhumbula le ngoma leyali out lena bathi ubani, umpintshora nale ngane la uPips. Ebathi swele West wenza ithola imponombulo. Le ngoma liyangidlalela. Enyazi, ungafunga ukuthi lo mjida lwale ngane laba bayikhiphela thina le. Ngoba manje ngiyabona la, yabo uMthikuzi akagcwali uMthikuzi. Uma nekhuluma amanga la ethi angazi West kanjani. Ngiyayibona nje yonke lento la ibhanayo la. Thina sinomsebenzi naye uMthikuzi ayinja yethu le. Yazi ukuthi awusakhuluma nje angazi noma yini. Ngoba sikaze phela thina sibesabise uMthikuzi. Ngizwile nje kuthiwa thina sifikile laphayana yabona safisa khaba isivalo sifuna yena naye uyalwazi udaba yazi imithetho yala. Yabo yena mawuthi yena useshile lana kulungile ayikho inkinga kodwa siyazi ukuthi vele lezi zinto lezi athi uzozidala uzosikhuluma usefuna i-attention yena akho lutho azoyikhuluma ukwazi kahle amhlophe lo. Mayithini uyabaleka abantu obani abazomenzani kwaphela nomjide besiphila naye lo. Uyazazi imashi zethu ukuthi sihamba kanjani yabo. So nje bafowethu ningatatazeli akho lutho nje azokhipha yena umjida wethu lwana siyamthanda njengoba naye futhi sithanda yabo. Ngiyabona uMthikuzi mangabe ngena lana ayinjakhulu uMthikuzi. Ayinjakhulu kodwa-ke manje ngendlela esenza ngayo angazi ukuthi usengenwe yini. Noma kwafika labantu laba baphi laba bama emagethini kwabo bathe ubani libi bona isonto lini. Ngiyabona ukuthi shothi bamfice esedladleni bafike bamshaya la. Ngiyabona manje ngazi ukuthi usefuna ukuphenduka usefuna ukuba mzalwane. Kodwa ngiyamazi uMthikuzi ayinjakhulu uMthikuzi kaze akwenze lokho. uMthikuzi manje sewumane ukhuluma-ke manje la ey'nkundleni wena. Yakhuluma la wena ey'nkundleni, yakhuluma wena la ey'nkundleni ukuthi khona izinombolo ezozidalula ze-West. Mthikuzi ngeke uze uwenze lokho. Nawe uyakwazi ukuthi samaNtaliyane siphila kanjani. Nawe uyazi ukuthi ngeke sikudalele ngaphandle yabo. Ngeke sikudalele ngaphandle. Yazi ukuthi wena ndoda engumfowethu siyahloniphana la ekhaya futhi imithetho yalapha kule namba kulena ayivumeli lokho. Awumlimazi umfowenu kodwa-ke mngani wami Mthikuzi ngifuna ukuba ngikhuze ukuthi awuyekele ukuzihlanyisa wena. Ngiyabona ukuthi bona bakubamba labantu laba faka ingubo ezimhlophe abama emageyithini abakhula emageyithini engani bazokhonga. Kushuthi bakuthola mfana wami uthambile. Ngiyabona ukuthi sowushintshile nje indlela okhuluma ngayo kodwa akunalutho out yami yabona uma sowushintshile. Into enhle leyo nathi siyakubongela yabo. Into esingayifuni ukuthi manje umane uthi wena uzokhipha wena amafayili nge-West into engeke izenze. Nawe uyakwazi lokuthi azikhulumela nje yabo. Noma ngathiwa uyaphenduka mhlawumbe siyakukerekeni-ke nawe-ke usuyolokhu uzojoyina-ke la bele ngubo lezi abakhulele emageyithini yabona uthole bememeza bephethe amabhayibheli kodwa ngiyakwazi ukuze uzidale ezingaphandle ngathi. Ngifuna ukuthi-ke nabantu lana bangamane belola amadlebe bethi uMthikuzi uzobuya. Impintshi yethu Mthuluzi, impintshi yethu uMthikuzi futhi ngizwile phayana yabo ibala uMabura laphayana uMasiya. Ube ngabe usho ukuthi yena ubeseboniswa yena. Ubeseboniswa yena. Mthikuzi akwenziwa kanjena brazo, akwenziwa kanje Ntaliyane. Gcwala ngiyakufakela mina nangusizi yabo. Bafowethu mina nje ngithi khulekani uMthikuzi akho lutho nje azoyipaparaza. Nawe yazi ukuthi thina lana ithini imithetho esihamba ngayo yabo.
ngabe phela enze kanjalo ngabe usedala ezingaphandle kakhulu, ngabe usedala ezingaphandle kakhulu naye ezingambophela amanqina enyathi. Kanti-ke futhi-ke hhayi bafowethu hayi. Kodwa-ke kulungile-ke Mthimbuzi, kodwa-ke ngiyathemba ukuthi nawe uyakuzwa lokhu engiringa nawe, yabo. Ungazidala ezingaphandle futhi uyayazi imithetho yethu ukuthi la ihamba kanjani.